Check. We're live right now. Okay, Sintali Mamangang, Abok Konzengbom, Tom Smoker. Nice. Welcome everybody. This is your friend Thokchom Surmangol Singh. Miam sound tower. Good evening. Nice. Good evening, Sunanda. Good evening, Johnson. Good evening. Miam KK Lamdin on the commentum that had a Prem Thoza. Good evening. Sound Pazana Tower, miam. Sound Pazana Tower. Sound Taenam Tabio. Nice. Thank you. Okay, so miam mi kitang yam kizunugo hozik mi 23 mulere. Ado city kara important over kara haidar ke ko miam sekmai zindagi Alex ko. Nice to meet you, Alex. Adagi Kumukcham Gyanesori Lilong Bazar dagi sound type is nice. Adagi Toiba Premi ning Thoza ko tai nice. Adagi Salas awesome. Sorry. Hairok tagi ko kanona langman B TH Hairok tagi. Good evening. Very nice. Okay. Suknu de shuyauri ko Bipin Lasram Suknu degi lang thabal degi ni Morang Them Kajal ko degi Sudam ko khoi student ge yam yaure degi Barun Chadri Chakam to Chadri Barun, nice to meet you. Awesome. Miam nungai biri ko. Good evening everybody. Okay, I ngasi power shot kara miam da thadar ke. This will definitely gonna change your life. And I'm pretty much sure if you focus for the next 30 minutes, I can tell you something. Nang nahandigi sung phang daba ai secrets kara mayam da ai thamjam ge askasar dagi jo mutum roni nice to meet you. Ko kasar dagi ni nice. Dagi poli yumlembam. Dagi ngasi change store ke ko. Okay. Okay, first of all, ma'am, ko Asur Academy dagi, I welcome you each and every one to all my students. Dagi hana koi khana da ma'am ngasi koi khana re ko ai sidasu sapam Roshan adi Manor Mayum Sunanda dagi Kelis Maitei ko Toicha dagi Baicha. Everybody, ko nice to meet you everyone. Miam sidesida khoi Manipur machagi ko khwaidagi phajaba haitar de khoi jiktang ko mayam di khar tawali ko according to my experience aina ngasi bukta aina international gi mafam ko dum ai US especially US da ai thabak tawjar paje chahi nipan ko till now I use a US ki company ma cash capital and financial company sama khaki ai marketing ai head ori. But today that in a book tenor but quite my team Chamoina talk to Ningai Haita Nigo. Aduga across the globe, Philippines or Jamaica or Canada or Australia or Dubai or a quite my team Sanabu Toge in a can guitar, the Aquizikitang, Marinjan the Kirkai, Mam quite easy, dum Toan Bazani. See the Inunda Tenagi by real experience, Samutang Hajarmge. Ko Moina India and Hamatam the ko nang zikadai di no hamtam da ai India dai na hamatam da thaza deba ko hamda ko ai je Philippines dai ra ana moina hangi aduga moina nang je Philippines dai Philippines sa nang India dai man India jina khoi koi ga chom dana khotna leidana adumaina khoi US ki mi ga jina adumain khalleba adu no ko aina akhoi gi Manipur haba khoi India gi manung khoi matai thangmada ko yamna pikna small state am lay ay adudaine haimatam lay pasana
khoi Manipur gi matang da moju phasana khangi ko aduga not only that ai luhong bubukta ko moi lakmi haidi ahanba changakpa matam di khoi gi employee oina changa matung da hujik na mu just ko pra imana wi type da loinei ba aduga sidai hida khoina especially khoi gi ko naha myam ma hujik paisa tan ba ngamdadana lei myam se ko ai sidai hida ai kari mom ta hajaram ge ba today I'll not talk about entrepreneur today I'll not talk about Elon Musk today I'll not talk about Jeff Bezos ko so let's talk about sportsmen let's talk about Messi ko let's talk about Ronaldo moina kai kai toge da myam yengbiyo ba ko moi pazana moi focus torongani ko moi gi season namada pazana focus torongani moi gi hakchang ja ko moi temple dun lai dun lalam ngani ba adu oi targadi ko yengbiyo ba akhoi gi kanoge su huji akhoi Instagram pariba adagi social media pariba sigi mayam nang pair matungda nang the return kai laki yengoba ko this is the most important ko I'm asking to your face right now nang logic Facebook pariba Instagram pariba YouTube pariba nang onde gidi matam loi lograbneba logdra nang onde attention di lograbneba logdra ade imanaba ju haijeba imanabi de su nang onde kanaba adum logreba ko nang adu kyang puntina do no myam ting bio ne nang logic imanabi imtinareba nang onde dum ko tek adum nang onde kanaba di logreba nang onde gi ko kanadaba hadi nang onde gi ko nang onde ju kanaba khar pibiram targa di nang ju hararoidra that's the same thing I'm asking to all my student ko myam gi question do ai sodam ke hangjar ke mathang kanu gi su khoi gi student kamaina oiduno haise Prince Yumnam na hangbre sa adom ge academy gi student mato kramna oigani admission togdura kamain togdum sir with regards Yumnam Prince mangang from Suknu okay ai hajar ke Prince Yumnam ko ai gi khoi gi academy haita ai khatangi haro hujikti ko si Manipur gi miam gi ko internet chida niyom chumna kamain torga legal way da khoi kamaina yumdagi otargasu ko thabak tawba yani not only that international level la kamain torga nang thabak tawba yani isagi ko senthok lambi ma kamaina pizagani ko not only this sida nangna pasak rimta leitreng khalo ko you have the places you can start learning ko sida paisa thi bu su yawi thi da so each and every person lai bi su lai ina khun bi su lai middle class ki su lai ko nangi level dui matungina join to yani ad nang la kai masi join to ge na hai tari Instagram da DM to biro ai team dagi soidamaki nangon de reach to nang na pamjari ba nangi goal ko adagi nang na tawningi ba channel da qualification habdi ko iba pa bdi kitang thoninge si matang sida natragadi nang hengma sum Manipur sum tawlesan badi ai pamde ko ai yuji kanna honari de ai satra ai international level thak na ai puthorokini ba huje khoi kanna honari especially for my done for you student gida ko sigi chahi da Manipur gi ko foreign countries ma amga kamain tor thabak tor tino akhoi Manipur da khoi proof tor kani ba ado Prince ko nang pasal lere phare leitre phare you are always welcome I will definitely gonna help you okay adegi baby Sarda ko tenchubam Akas Venus adegi Tario Mangang Nikhil Jackson ko section mudi khoi kanoni timni adegi versatile ade Aman ko Pari Jackson Laishram Romeo adegi Maipam Rogers ko Maipam Rogers everybody nice to meet you ko everyone nice to meet you so the question is ko hujik nangi punsigi hujik timing amugi ngobo ko timing eng view nangi hujik karamba stage la gi ngobo nang hujik chahi 35 gi mathak ta lerba kun manga da lerba kun tra da lerba ko nangi punsigi nangi career am di nang start torongani na I expect so ko even though if you're a student ko it's fine ado khoigi academy manung dadi myam chahi 35 sudragadi khoi apply toba yaroi kaigino ko ima baba na hujik nangonda sembiriba adubukti nang ima baba makha da tang lebiu
until ko class 12 bukti like phasana tambiu ko tambalor matungda nangi career da nang guidance pame ko I will definitely gonna provide you for free service ko huziki matam da khoi noina tamnariba school college subject tamije we are just learning knowledge ko actual real life da sizna ya ba like di huziki matam da yam tangi kayino akhoi huzik akhoi happy ba curriculum ma'am akhoi tamjariba like ma'am it's completely outdated ko chai ni phui mang da yang khai mang da adugumna like yam boy let's say engineering ko ai samak engineer ni ko electronics and communication aina tamjarak ba like to huzik ko sidai sida akhoi karimta apply to boya de ko kayino tammiba like to aduki matik kanu oijagreba khoi yam kui ba haitare sida haibire say thank you Thokchom Thokchom thank you very much sir isu sir gi motivation speech ta da sir ga unaningi sir gi makhada sir gi guide ki matung inna phajana tamningi sir okay Thokchom number 1 ai motivation speech na te in pizawdo ko motivation speech ana hai targadi kuina sugja chatloiba ko nang asi ma phajana ngatang duri nang power up ko the pump or money ado ID actual skills dak pani go kaygum nahang na skills so hai gitar gadi nangi punsi da ko nang sana thanda hingba yana ba lambi impiram mani ba ko that's why we are training ko ayuk nung din nung lang khang na ko kanna honari sida han yawi ko adigi mau yawi adagi hawlai ba myamam yawi ade khoigumba lenga adagi housewife doctor yawi engineer yawi PhD yawi MBA yauri kaygino aina tamjariba like tuna hujik chaabdo yaraktre ko like tamba je at the end of the day ma job am soiden thiar kaniba thiroidro adugi job to nang aina hujik matamda guarantee tawba sungam ngamoy kaygino this are a system ko si hana mamang di saraba system neba ko hujik nang aidum khangna mani thaba am chang matamda hujik ki matamda ko ai life to budi haizaroi som gyan tabiro ko thabam chang matamda nang free da di ai changam ni thajade ko karigumba amadi tawr nang choidam ki chang maniba but the question is kayuma nasana itpangam jaba sima heitar di ai punsi lemna mangroi ko adugumba mahi dudi ai Asur Academy da ai takseiba kayino ko khoi ngahatangi ko tha amada pasatan ba thani da pasatan ba ai punsi da adu mamta tawi ko aina taksabadi ngasi aina taksari ba mahi dudi aina si guitar nang adum sinaba yani that's called evergreen strategy skills go we go ado sigi ma'am se aiju aigi oza guru ma'am dagi aiju phasana tamjare ko aibu takpirak po oza Siddharth Rasekar Rajib Talreja Big Strides Pat Flynn Grant Cardone ko atai zu mayam lady ko Tony Robbins jim si mayam se aiju peace lokthora kanda Manipur tholaga ko hojipuk tai success stories mauda zu puthokre nahada zu puthokre adigi chahi 30 da ina 40 book da iputhok hojik chu still ko we have lots of success stories adugi hojik podcast myam tholkini ai myam no khudol torke akhoi comment tor honor ki ge na habdo myam do utke ko adu sidai hida moju tori myam do no ma khatang tam tholko na te aingon da message myam thabirak ko do as paisa tan ba comment tan de no paisa comment tan de no nangon da question am hange ba miyoi ba amana paisa thek pujibu cham na paisa thek ko nangon da ko nang na piri ba value duga chanana kanagumba amna nangon da paisa per kani ba natragadi ko nang na hujik paisa am taning he jo nangon da kai lerge ba nangon da skills lerba nangon da product lerba nangon da services lerba kai lerge ba what exactly you have in order to sell the product ko ai haijar ke ko what are the skills you are teaching and haijar see aina khtang takning ba skills khadana teba I will teach internet marketing. First of all, you'll be learning what is internet and how it is powerful and how can impact this to our society. If you learn this kind of skills, let's say traffic generation. Ko traffic generation hai bigi athadi ke no any business amada hoina comment taroga miyoi ba hadi customer me am se hoi comment porkani ko any business ko real estate oigara adagi agency oigara adagi offline gi oigara online gi oigara ko ado mayam na di hainar ngani
ko internet ta kitang tawraga yagada no ko huziki khoi manipur da di ko manipur ge context in hajaraga offline su tawbiu online su tawbiu animuk tawgodong neba ko aidi digital marketers ni internet marketers ni internet asum internet su nangi customer lermani ko adagi offline su naki customer lermani wa ko adagi sales kamain torkani adagi communication kamaina wangan kani copywriting kamaini irakani ko adagi list building aigi customer man gi list kamain samakani automation ko nangna ina hingdori punsi je yam sangoi ko aina hinge bada chai cham punsi gadro punsi roi ko miyoi ba je waba nai adu jina huziki matam da automation na je haitar gadi ko nangi punsi aduki matik yang han gani not only that ko artificial intelligence huziki matam da khoina artificial intelligence na tar gadi ko ai na myam tar mani ko matam amada AI na pot soidam kiolom gani nang na pung ahum mari changai I bado I fraction of second ai izar keba ko that's called prompt engineering ko prompt engineering is ju khoi kano da class atai kamain toroga AI prompt se kamain irakani khoina ko not only that ahoina huzik takchari ba skill chena nang dum evergreen oina le hobado ko adagi hengwanang webinar tholpom tam stage ta tholpom tam public speaking ena speakers kena wa kamaina ngangi ko moina ngangi do kamai nganga ino siumba mayam se akoina ko framework ami makhada adi webinar tholpom tam da kamaina ngakani ado mayam aina tamjarakpa mayam do tasal lagane aina tangba tanataba nanga ai apsana wari sanare dana sanar matungda nangna hainingi pot nangna yoningi pot adugi poto kamaina yolakani adugi framework to so aizu akhoizu tamokpa matam dane this is my framework myam ubra sija ka sigumba blueprint je ko akhoizu khoidesu ai nushirba ai oza ko moina pibira matungda khoizu discipline naman naraga phasana tawreba ko hekta thamani tamjalaga thopanate ko aizu si internet space da 8 years hena ko across the globe and I know any big countries are US are UK are Australia are Canada are New Zealand are ko I've been working still now with 6 clients international ko adugi matungda ko ai Manipur da ai satra oina hana thado matungda ai ni intern nga tawjar akanda huji Asur Academy ai ni YouTube da thagalapud da mayamna simde ai takpiu simde ai tamge adumain tara Asur thoki baneba hekta business tawi and thokpana temyam aina pizaruba ko content macha haida aduda mayam nungsibiraga laaga ngasi mayam nungsibidana follow tawbidana ko thank you so much ado aina ngamige di ko ai free da mayam takpani 90 days ki 6 days ki 7 days ki ko nangna pasha laitre na zulo ko adumba premium do na yaw knowledge pasana tangkhlo ko aduwa nangna mayam dagi kamain taw helak tu no habdi nasana hana golam set taw dong neba this is very important nangna pam je kaino what do you really want in your life ko nahangna pam se kaino adu pasana ithokwa ma clear kata ado goal set tawena ko oiroi daba goal set tawdi kana daba nangna ngam jaga daba let's say tha taruk sida for example in terms of money da har se ko ai tha taruk sida ko ai every month khudingi ai 20,000 natra 30,000 ai simadi ai tan da yade kai doroga mioiba amagi ai term da ai business to gain tholok tari societies da kari problem solve to siga societies da aina kari impact piram siga hengwa aina sigitar aina thamam mi poto ko future generation me amna sinna jano na ai jik YouTube da content ga thagatana adagi myam mai serve to ja tai kem na te myam. The most important for me, God, it's not about money. It's about something which I can impact to our society in the state of Manipur. God, aduna te ai thabam torga US ai noaina leibiya ba. God, hujikti ai ju sigi mission jida changjala amnina ai naha ghatana te ko housewife me amju yum da phammaga leibiriba ko adegi imung manung financial hujik Manipur da tap tai khoi wanai dana. Adubu in terms of internet haiba tool sidadi ko ban haiba laite ko only when akhoi state sigi government ta akhoi internet cha lokthokhi matamda
adu matamnadi pharak tai tadra adu internet sina hek lairige nang anywhere in the world ko nang thabak to yani example me ko ai usi office lo banate isagi yumdagi ko laptop ama computer ama internet ama lore ko adu paijaraga ai international client serve tawraga manipur da hojik ai around community dana 2000 maya ko plus hojik khoi group haita ai community kuidri December 23 dena until today we have more than 2000 plus people and I have trained ko ai pre the around ko thousands of students I have trained adigi peta ko hujipukta until 100 plus muk lermani batch number 1 ne batch number 1 de jo success story puthoi ko khoi nikesh hoy albas hoy adigi jakim hoy adigi mogi success stories mayam da khudon pira case hoy namaki adi batch number 2 da su ko batch number 2 da man ya me success stories hai adi da mayam no ji khangbi ba ranjani kai do adi amaju ji yam thuna tholani ko ai mayam da duna ai surprise tawjarke mayam da adigi naha du su yawi ko adigi head class 12 loi baga recently maju ko magi punsigi ko hingjana ba mai lambi maju crack tawre ko moi myam le de batch 3 da su alaman myam yawi engineers myam yawi ko moi myam da su huzik kanna train tawri ko si aiju manipur da impact ama sodam ki pijaram ge myam ju sida anytime ko khoi da reach out to biro Instagram dana Asur Academy ai personal ju laibni Facebook da ju laibni adagi YouTube dana Thokchom Surmangol Singh an laibni ado myam yarga dina ai kanomtang hajaran ge ba ngasi gi sida ko punsi da nangi attention ya dum pha le ba ko attention hai tardi nangi matam dum mangal le ba ko adu nangna kaigumba matam je mang targa ju mangiba matam duna in terms of return da nang da kari mam pira ba adu tardi matam mangza tarju that's worth it adu dum yai ba adu natabi dana nangi matam ni sum mina logi ba ko nangi matam ni sum logi ba hai tare ko lograga return da karim piak traba adu ma tokto samna da for example ko Facebook Instagram YouTube ko Twitter singum ma nang na sum nungti nang paijari ne ba paidra parang mani sida hujik chu Instagram yam pai dana ko adu nang na si Instagram pai is just nang hatangi nang mata mangalira ko nataga nang sidai sida ko ai nang si pai da ai myam the message piak puneba because I'm using something ko for the people of our state of Manipur ai message piak kana ba loksing oigada gyan oigada mayam logic scam taunadana khod si myam ni kamai ngak thokani kamai tor internet chi tu se kamai sinar kani skills kamai na khoi tamakani ko adigi world logic taunari ba khoi marketing and sales kamai tor pa aduga motivation ana ko ai khwaidagi ai hainade habi achadi motivation na ai chawa yaroi kuina chaloi adu sorpudi karigumba ama tamjalu ko tammi ba poto mai chana bane to khairo ba ado sida khoigi ne especially khoigi nahamyam ko adagi ahalamanju sida yawng mani sida kisan adagi thoisu ko adagi Brandy Victoria Akam Jason ko Kalisa ayoina khwadigi important over skills and a high target in any business. Anyone guess what? Ma'am commentator. The most important skill set as an entrepreneur, business owners, marketers, you name it. Ma'am akhoi is the most important skill set. Noina ngasi bukta khangjarakpa larazu pai chumazu pai kem khaide ma'am kanoda commentate birone. Si life ki chechida nangna ne khwaidigi maru sir hoigi thabak se kai business hoidno ko moira anthom akhoidi internet marketing ne internet sida skill set ama hera aba matungda nang worldwide tholaga kamaina thabak tawge not only in Manipur ko Manipur jasu local business me manang thabak tawwe ani nasagi kanosu ko nasagi business retardi adu nang akhoigi sagi marketing gi skills me am sinarga nang adu for example hai kanom hai ge let's say Facebook advertising har sebako nangna kayguma sigi Facebook advertising je haigraba ko
ai world na kanom haijaram ge ba ko any company so janova huziki matam da companies do ma Facebook ki page soida ma kileram gani ba I guarantee this nang huzik Nike haigera ko adi H&M haigera Zara haigera adigi Forever 21 haigera adigi Adidas haigera ko adigi kai haisiga anything ko nang na any company some haraba world ge achoba company osanu ko huziki matam da Facebook as any company samna parangoni my page chulam gani ba adu nang na kayumba huzik nang na Facebook advertisement nang na kayumba phasana master tawraba munutaw ko kayumba nang na sije phasana master tawraba tawhi taragadi na atopa company achoba mayam jina jo huziki Facebook haba platform ji sinai ne ba just kai de khena gani budget de khena gani ba khenadra achoba company dudi modi capital yam leiba adu nangdi hokta ngai ba but moina sina ba technology do nang ju sina ba yadra aduna Manipur da ujik local business oisanu nasagi business oisanu adigi atopa ko mainland India gi business macam mayam da hujiki matam da hoi MSME na hoi na ko register ta uzana hujik government da hoina udyam kai mayam tarmani ko ado ai kanom tang hajaram ge business to targadi register tawraga business to view ko aduga income tax tibio ma'am natragadi mamai chapkani last ko huzik ai point of view da ko aina thengnagi ba han na mayam nungai taba thodo amani ko kakching de gini ado chahi taret ki mamang na thabak tormaga account sum transfer sum ko la hum la mari sum lor ko do huzik ti ke dore income tax te chela ko income tax chela abni na Mado huzikti ko income tax o thi de yadra ko sigumba knowledge mai huzik matam na ma pesa jo amta tan de lan na adu kadai de no ma na khundoibo the depression nai adu business ama toge na hai targadi ko nangbu takpi ngamgodawa nangna pamjari ba goal do man handi already pai bam da ka thai ba ko adu pai dragadi ko you have to choose another mentor ko nangna tongni poto ma hana tawba yengo ko nang ngasi internet ki space ya tholaga ko nang na pam jai do ma to bang mana already phangtar ga dine mangon de tambiu nang soidam ki mai pakani ko natabi dana nang bukta gyan ta dabduna ko ma bukta phasana successful odri adu tar ga di tamba matam na mai pak jam thi wani ko kay no ko asoi ba yor kani adagi sometimes ko nang conflict hol kani ko adu mota already who got the success in this field ko you can learn from that particular person ado Asur Academy di especially ko in taksabadi ko internet ta khudi skills yam phajana takani ma'am ko ado aina takpaga noi sometimes zoom da lo ko kamain takio ado gane sida mindset ana polimam do ai kano ma ham ge noi da mindset to nang phanyam leisanoba thabam ta tawgonoba ko will you able to execute or will you able to get your goal na punsi da bhangoy mindset is very good ko hopam du si de hose yaeba I agree but adu oi targadi nahaki mindset to sinarga karigumba skills samaju haiba mathok taeba tadro mindset to khitang ta na cha ya tar de ai ju mindset to takbiro ko ai karimta skill set amta heroi geba ko yagadro me yaroi aduna kedorkani mindset tu tambiro plus skills ama nang quite passionate oiba ma tambio mina tamwar pangtam tamjangano ba isorna nangonda na kariguma ma soina maki piram gani ko adu piriba poto figure out to dong ba kamain to gani aina quite pamjaba aina boring sungchu chu daba ko kari lai pointer itho ko boy de tho nang huji kok te am problem lai khale dana problem lai tari kamaina solution tawni khamra myam si salo ko let me tell you this ko kayuma nang je huzik financially problem yam leire ba sai imung da paisa sekin thoksalaktre ai kari tawdino khangjalakta timing am nang yoksalakini ba yandabra adugi matam du da nahakna tawdu se kaino nangne nangi oiba nasagi oiba matam amdi nang pibiyo ba let's say ayuk to oigra nungdang do oigra nungdin do oigra minute tranga khatang dina phasana ko achikpa
Jagam Pasana Pumagane, Nangi diary me iro, Pasana ito, ko, Aina Hujik labor problems, a financially problem, ne in a Ioba, dumtang, sentence something Ioba ko. Nangi Sigi brain jigine, command tuntor kiung ko. Sigi problems, and Nang swapto na Santan Irakaniva. Do this. Ko, Nang Hujik na. Problem any jitana laser sonoba adu problem chamte iobo ko aduga nang ni solution je adugi solution obiaba mari manga ito ko this will solve 50% of your problem ko si I want to ai mentor lay Brian Tracy na ko ado Brian Tracy na help matam da goal je ihalleba ko goal je taramu ihalleba ko pasana ihalle ira matung jida aina khwaidagi ngamgadaba Pung kun maris da aina ngamgadaba pot ama takang lokhalagane how they start over whole level. Or for the next 6 months ko aina pamjer pot let's say I wanted to earn 20-30,000 per month ko for the next 6 months adu hana declare do. This is the most important. Number 2 second na muka darokane second na ko nasana thanda nang minam ngano I minam gano hybrid targadi nanguji let's say nang jam noireba ko na santan di khangjai neba I jo overweight ore adu targadi junk food ka ka nang sabi ro no ko exercise to biro ko nangi hujiki kano do na sanatan da minam as leidana sida kai haige you have to be brutally honest with yourself ko na sanatan da pukchel yam sengbam da ka tai ko nangi punsi nang ni hena khangdana kana khangdeno ado nasana thanda nang kyam kuin mirai minam lagi haino ko adugi muhurta ko brutally honest oiba ma darkar oi number 2 da adigi number 3 da kedor kani nang na hujiki goal dui matang da nang na hujik pamjaiba goal dui matang da nang research to hogolo ko kaino ai kamain tor yog duno kaidor ko tuno adu to duno ada to research tor ko tamda nasana thanda khitang tawgiba targa dina ko sida kano tor kani ko nang matam yam kuina changani adu sorpudi kana gumba ama adugi field da already expert oiba ko experience laiba mi amaga tano ko nang kyam thuna develop working over for example Elon Musk kano mahajegi ko aine Elon Musk ki lai am pa matam da is main thing na giba manuzik SpaceX ki uzik maze CEO ni da SpaceX me am tanar mani Tesla ko uzik Elon Musk me am khangnei ko Twitter zuma lai chan gre ado manana maze SpaceX ki maze kanodi nate da na maze koi engineers makti nate da ma ke dowi SpaceX ki matang space ki matang engineers world kwaidagi haiba my mentor ani ka khalleba chahi ani je my makhada pasana toy mazu like to type pai ko adu targadi my knowledge to speed to yam thuna khangmoidra masam thanda hotna bagana ko kana gumba amagi already experience leba mi ga pun targadi zap sanghiloidra ko adu maina research to biro adu number 4 da ga dorkani ko nang speed yorkadaba you have to ko get a speed Huziki matamda ko nang speed che yarok tragadi competition aduki matik wangi nang thomgar kani dum zab la na dum lehawni adigi number 5 ta repetition is the mother of all learning ko nang na tawjari poto nungti consistent na focus am yorogane hanjan tokthar over ko and then watch out the results in the next 6 months okay adu tara sai question doi hage ko KR ko Marcus dangmaina hangbiraiba sir udyam register toroga soft license logdora okay good question ko kanom hage icham chamna hanbada as a beginner samana business ama register to matam da udyam na haisa this is absolutely free neba udyam ga soft license ka khenaba ni jai hajaram ge ko mamun tabiro ko business ta nong na khongdarak pa ko mayam ma sida yaubiragadi koigi Marcus dangmaina hangisa this is a very important ma'am IC answer je pirage nangna huzik business ama toge na hamatam da noi MSME in tarmani go si MSMEs da when register to matam da this is a free of course
ado nangna tawriba nangi business tugi ko nangna register tawdurido adu kari dano. Let's say you are in consulting, let's say you are in insurance, let's say you are in real estate, let's say you are in grocery shop, you name it, ko any business hires, hospital oigera ko adagi air ticketing oigera adagi ama heta ko adu tawrumba matamda MSME da akhona choose tawniba aigi business e karamba industry da ko khogi government na nonda code ampere kani sigi code che kaino ko ai da hargana P1006 aiwa season kaino business management and consultancy service neba huje aina Delhi da register toba company lay adu iduna distinction web services adu 2018 ko adu diga aina register torpuduna hujupuk lairi adu hujikina mo aina Asur Academy na aigi ko adu masi in life haijne ai imada ko aina surprise toba haitare ko aina maning da laizabone si company ja aina ima da gift obuneba ko do ima hai taragadi mayam ko khoi ima le box ni ko ado ai ima gi ming da su ko my mom is the owner of Asur Academy, it's not me ko ai di huji ai New York ki cash capital na company malai ko financial companies moje ko $1 million company ni adu da ai huji ai managing partner orga ai marketing head ama oina ai lady ado Asur Academy jidi ai imada aina khudol pi bane haitar ko ado imada khudol pi targadi Manipur da leiba naha oisunu ko ahlaman oisunu ko ai pasana train torga moi gi punsi do na lejazanu na sida torpone ba do sida pasanung sagi ngatante sidi yamna ai kathoe mem ko pre gwadi pigan majo khoi company orangoni Manipur da noi dum yengbiu ko 7 days te horror 6 days or 90 days te horror ko every time ai ngammi ge ai dum pi ba ado ai ju stop lai jai ko moi ju yum de moi loi tor ine ba aduna ko aina mayam de gi lojai na ai ju stop nung lai ne moi ju salary nung repeat te yada ba aduga makha tarakpada dangmai gi do udyam ga shop license ka khena ba ni ja simple lai har ke ba munataro udyam dadi authority amagi signature yauroi ba ko aduga shop license adi koina gram panchayat habam lei adigi DC gi kuthang de lowam lei sidai log targadi soyam yorkani ba government ki body amagi authority im so yorkani ba aduga hujikan di bank ta noina na current bank account hangma matamda udyam dagi pakna yartab suyai ko adu bank ki makha di yam pole aduga shop license pai targadi nang 100% current bank account hangba yani ko ado udyam khatang par suyare shop license khatang par suyare ko when you just started as a business ko beginners amo oina horpu matamda udyam register to matamda karim kaide toksalu it's very good aduga government dai su matam gi scheme lakpa matamda nang khanga ani ba nangi email da lakani ko nangju haide entrepreneur ne na register tawramnina ko matam gi government ki scheme lakpa matamda su nang lo yani okay ado targadi ko myam sida yobiriba myam ko khoina Asur Academy da specially ko lao ko ai ngammi ge ai mateng pange anytime ko noina hengwai international loina thabak torke haba job apply tork mata do myam sintang haijaram ge any job ama private ki job ama changma matam dana paisa supi pibi gano please ko ado ai nokninge haide aingonda phone tawbirakpa ko adagi ma'am haide ine dagi chan dagi inau dei ko ma'am lei haide Delhi da huji kari tawimno ai khangde di kaino job ama tawbagi lupa lakh rupi changni ko adu tolop na la ani ni ne adu tadi phare ne ko kaiguma moina asengbo oitargadi company dagi website to piro staff kana lei yango owners ina kana no office kadai de lei ko noi chahi kya sure companies gi re adumba amta pibe ade adu yu da khoi mai taim sana thadari thajaraga pasa pi ge torom ji ne bai ngai ji ko adu myam sigumba poche myam yagadi tobino somgi maman yam pasa do pamui ko aduna adugumba thabak tudi myam ko adu togunu ko ai mota that's a big scam 100% a scam ne dum haige ko aduga
noina hengwai kaigumba any future da ko mateng pang matam da ai free da ko ai adum take habdi ko mapan da kamain tor thawak tonari kamain tor apply toni ko any companies in the world you can apply from your home huzki matam da ko cc matam jida kedawi corporates kangu gaisa moju work from home je moi pam deba moina si muthat pa pam eba kyan thabra ado ainu jujuk to ai work from home ne ko migi office sa puma pane chala pung tok tala ani hek lak pa ma tap tar ni war ni tum ni amuno ala wala ni Monday to Saturday sangsum to ni nang punchi da main tor lo shala ge habra ko hokpa matam da di job to that's good but in reality ko nangi punchi da ju nang freedom mai bam paung ani ba ko si freedom je yaw do tar ga di nang any nang ton ba to ro ko nang fulfillment have je nang sumphang phang moi ko punchi da I think this is very 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 important. You need to work in a freedom ko ya America chakira Dubai chakira ko I can work for freedom. Okay aduna na ai wakhal da di ko as a beginners me ama nasagi hakchang ja ko si lai dunu la lo ko si dei hen ba lei roi nasa da invest to jo ko si muk hen ba kanam ta lei roi ai si da celebrity adu ada ai karim ta ming panjaroi ko noina to do sha sportsman mam do moi kamai na khotnai do mam yeng bio ko sportsman mam dina sumba Instagram moina paiba man ba no moi gi maning da paiba ne moi sumba matam nai te ba khoi Manipur gi da viral chatpi adu chatpi sida khudi ngor lei ba adu duna nangun da returns nangun da kai phange amta yeng bio ne ko nangun da gi di matam da chup kharba ne ba YouTube naga chupi ba Instagram naga chupi ba adu yarga di kaktalo na haje myam nang na kai ba kana jaga di ko adu gumdo ko sinnaga no ko nang adum broke sal adum laini ko first month 6 months da paisa tange hai tari nasagi hakchang sa ko si nang konung dun la lo nangi laisang dun la pio ba si dang la la matam da nang exchange doctor ba ai na ba punsi lo ro no chulo lo ro no nasana nasagi matam phasana sinner aba nangi hakchang jina ko kay ani sidai nga tani geno thok toi myam ja myam aina ngasi ngang je jo ai sidai ngang ne ko script ka sina dana da ya no any question ko adum sut to biro I would love to help you for the next 10 minutes myam question thada biro ko question dia su la nice nikesh su la ko nikesh nice to meet you man okay Ma'am, question thada biro ko aduga quick Sargi contact number and present address pibio amuk ta unajenge Prince Yumnam ko adum khogi WhatsApp community da join Thokchom biro ko community da join to biro DM to biro dum Instagram da ai number dum kano tor ke ai kano dai ne Prince thamai ban stam lekai dagi Madam to Miss Nazula Okay. Okay, ma'am, morang tem toiba ka nong saba adagi candy join com Prince Yumnam thank you com ma'am masidi Instagram da leidana mi do ko around 7,000 mo khoi do follow to bire ko ai ju nong phadok su live ta ngasi Sunday ri kitang ko me nei tholok pane ba ado ngasi je ma'am go unage na sum to ni ko ado noina anything na handagi manung som content sum yeng lei ba live dei tholok pane ba ko noi ju hanging mani tanin mani anything message thabir pa any ko hango huzai nang mang na lep lei sine ai khomjar age okay tobiro thoicha khangabam ko declare a goal assess this is very important you have to declare a goal that's number 1 step is this some kind of course ringya open ko ringya ko let me tell you this a course and a coaching for me that's a complete difference the reason why I'm saying this is you know when you look at some of the courses
which you have the recording of that particular services or that particular topic. But for me, I teach on live coaching, something which you really want in your life, so that I can give it to you, those particular framework, so that you can execute no matter what. God, for me, I did personal coaching, means I really wanted to give you the results no matter what, but you need to stick to the game plan. Until then, I can give it to you the actual results. But if you give up in the middle of something, then that's not going to work. For me, it's very simple. I'm not a very difficult guy, man. Because for me, I can make it very simplified. Whatever the problem which you got in your life, for me, God has given me something like a unique power or something. I can fix so fast. Because I've been doing this for the last 8 years. So if you really wanted to join, you can always DM with us, and my team will coordinate with you. According to that, we will definitely help you in order to go to the next level. Okay. Good evening, Mikel John Jam Ure. Good evening, Salai. Let's say we have lots of Rahul Konjengbam, Prenchan, Santosh, Nakam. Okay. Alright, ma'am, question hadabiro. We only have like 10 minutes. Aduga ko Instagram gi ngasigi kano se live solution jars. Asai matakta important skill set kana ma'am ne haina gi bado ko ai kitang chinkhal Okay. Naren Kumar Luang na hai se business ama first established tawba matamda aigi first team ama semakpa matamda karamba people khangani. Okay. Ahan madana Naren Kumar nangna team ama semakpa na hai do first team hire tawdrikandana nangi business nang kamaina build tawdeno haba question ama ino na hangi nangi business to kamaina build tawdeno either you wanted to take an office or you wanted to work from home. That's the difference. Adu sidayida nangi Naren Kumar Luang na hangbireba hujigi question duda aigi kamaina team ama sangmatpa matamda karamba people khangani na haido hujigi matamda ahanba interview lawba matamda di they will always do fake 100%. Ai worldwide oina mi lising aniga chahum hujibukta ai interview lori from the Philippines, from Jamaica, from Canada, and El Salvador, and US, and UK. Sidayida mi ma'am the recruit tora matungda mogi asengba nangi team sen pada mogi true color khange na hai targanina interviews e ahumlak lobiu adugane hapta ma phajana check to mana moi resume de paira kani because I'm a hard working guy, I'm a good person, I'm a very kind adu itna yaroi actual work to holoba matungda nang gyan tar kani ba then only you can hire the right people right people je khange na tar moina hairiba skills to adu utalo. Let's say now the video editing ama hire to gen khalo ka video editing gi short ampiro moida edit to holoba siga chap manana editor aduda haiba mi da sengbai dum hairani aduda chinnana paana ngangba actual thabak ta taroktragadi aduma oiroi aduma hair to no. I'm just giving you an example. Mi asengba skills hai khange na hai tarina life ta holoba nang mang duda aduda dang khangni hai haite ade ma kyam na confidence lei leite magi wang ang duda na nang adum khangani. It's very easy. Aduna team hire to matam the interview hum loro aduga testing period oina hapta muktang di mana thabak to style du yeng over aduna na sungtok to ningre hai targazu actual life the project am tolu yam simple oiba ma adudum khangani smana. I hope I answer your question, Naren Kumar Luang. Okay. KTY thank you sir classy am practical thank you adagi Moira sir Zoom class gi fee kya oni Zoom class ki fee adum malaite
Zoom mazidi just kanone khoi platform amani ko khoina mayam je group toroga takpa khataneba ado program oina di ko 7 days hablai 6 days hablai 90 days hablai 60 days hablai done for you hablai ko ade ai mentorship aduna towa leba Zoom maji just a platform ne adugo fees kumba kari kra ai mind tawdri kanana somna ai nakta lakpa matamda kari no nangna pami je edo hana psana wari sanarga tau ai mi puno do loroi okay all right smam question ibyo yam tinungai how about the municipality person wanting to get the shop license karim kaide Thokchom bina devi ko municipality person ko wanting to get shop license karim kaide dum to bi ado shop license na ani laini gram panchayat amana dc dagi amana municipal it's fine ko you just need a certificate in order to open your bank account harga saving account te ko current account hangadaba ko si aina shop license noi da payo na haiji kai mram gino ko akhoi gi kano sida samna da anga am pokpa matam da hujikti khoina birth certificate na idro same thing ko aduda akhoi ju business am to targadi ai business o kram kanda poi kram kanda register towi adu ai khangjana baneba myam gyan tabir ko adu duna for me it's very important adu nangna sida shop license pasa ting mani ko lising mari lising manga tru ka har kani ba adu budi nangna tanai bam pham du da yam depend tore adu nangna si shop license suglo lo roi ge hai tar gadi udyamam pai biro enough adi santosh ko I hope Thokchom bina devi ko nangi answer do question do answer piram do mali santosh na mo hang beje santosh ngakam ko first time joining live now sagi business se kai no teach to say yargadi ang thai biro okay santosh akhodi specially skills da focus to takpuni specially internet da ko skills lay ko traffic generation list building communication copywriting sales conversion tribe building ko webinar artificial intelligence ko nangna pamjari ba nangi goal do nang si loinak haini haibagi athar leite ko nangi punsida nangna khwaidagi pamjari ba adudu da inbo aneba ko nangna pamjai do kaino what do you really want adugi matungina nangi framework to ipirake ba kaigino ai satra ma e-commerce to ba yauri satra na service based pi ba yauri satra na rani phi yon ba yauri satra amana angangi phi yon ba yauri khungup yon ba yauri siram yon ba yauri ko aduduna skills to loinama haitraga jo mana chanari ba mana tawningi ba adui matungina pibi targadi result to adugi matik thuni ba mayam tawni sina kaino coaching ne na plop punjala plop tokson madudi ado ai jo asoi ba mayam do first batch second batch soi gi mayam do adudi comment to ai jo soi roi de ge do hujikti ai khang ba hor eba ko aduduna santosh ko sigumba skills di nasada ju am depend to we haibagi athadi nangju at the end of the day tamjari ba khra do nang mahi cha ba nang pang ani ba pamdro ado tamna mahi cha dagadi nang give up to ningani not only that nang makata nang su tamning aroi ko adu thok tana ba hana phasana nang na pamjai se kaino ko nang kaino nang na karim haitre haina aduna ina piani okay koro chemistry ko sir beginner amma oina aina tawdaba first step se kai oidono okay ado beginners high tar su level haibam lei ko level haibdi nang computer gi hana skills kam lei re ko adigi nang iba pa ju am hujikan ya maru oi ko ado ai gi oina dina ai am simple oina beginners amma oina internet ki lamjel jida yauge na high tar ke dor khani hamra you have to start ko being consistent ko aduga khadar khani website sabadagi hana first ko I pre the talk ne noi kano dengo YouTube dengo how to build a website in just 6 steps that's the first step of learning digital marketing gi kwaidagi ahan ba steps hai targadi na adu tang khangoba once tang no website am saba haigraba ko pot am hapsal nang yon mahirani deide
ko adugi lesson dudi I YouTube to chango Thokchom Surmangol Singh no YouTube to phangni adudane aina website yam laina step tarukta website ama comment sai ado beginners ama oitargadi adude hobiro ko koro I hope I answer your question. Okay. Okay, KR Marcus Dangmaina sir income tax ki matang da khara haibiu. Okay. Income tax ki matang se ai legal gi expert makti nate, but I'll give you some tips ko. Ahanbada nahakna tawjariba nangi business ko, is this taxable to the government or exempted? Haibadi nang ngasi tawjariba nangi business so government the tax thiba business la natraga tax thidaba business la si mahana identify tawdaba kyan tarba ado sigi ja nang phasana in details khange na hai targadi na ko CA ma phasana tanarga na aina ngasi sigi field jida let's say real estate harshaba aina ngasi real estate ki business da aina pasha tanjari myam sa masi tax thidora or tax thiroidra siman khangbiro. Number 2 ko nangna karimba pot ama yon matamda including GST option ngaba 18% da government da thidoko ba Manipur adu thidaba mayam je ahing tumba yar moi ko ado pasha ko niyom chumna tange na haitar ne income tax so chahi magi kaim kai de kadroge my friend nang na lupa cham tan matam da nang lupa manga am di nang thibe yai dana yadro ko adu buk thining dragadi penalty habam lei ko huziki matam da income tax thi dragadi ko nang adum problem lakani aduga yargadi ko sigi matang da aiju legal gi advisor di na te dana. I'm not the right person to give a message all the time. I need just basic never. Quite a power CM Tanaro, nang na tawjariba business so tax thibra adu makangdo. Third ko CA da hairoba ko aina ngasi tanjariba pasaja government ai tax ka thidono ko ITR filing tor ko matamda ko ai tax kam thigani ko sigumba khangdragadi business tawnu ko mamai chapkani. Ko this is not good. Si angangi thorom nate usga paisa tali ko hanaki financial budget tengo lahum buk tan thar nupa kya thini lak manga buk tan thar nang kya thini lak tara tan thar lak trang atar gadi adugi rate to isana khangadongni adugo yargadi ko hujik business tawbiriba online de yam transaction tawbiganu ko chapkani bank na freeze to torkani ko nangi source of income je karai de no hangkani ba adugo simjumun tabiu banki statement da any transaction to give sa nang punchi kakpang amroi dongni mark my words ko aduna government ta changiba document na jidina nongma tra nongma pop thorok matam dani ko myam jail yong nei ja. So I think this is the most important thing ko pasa pai ge na hai tardi accountant ga sanga to you. Okay. 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 Sida, so I'm a student pursuing BCom ko. With advice would you give? Okay. I think you have to get at least 1 degree ko. Ado nangi BCom duna ne. Ko makata na nang na kano tawgira master tawsan gira ko adigi nang let's say MBA tawgira ko, it's your choice. But hujiki matamda current education sina ko mahi chawa dudi yamthina wani ka you know A class habam lay B class habam lay C class habam lay ba hujik common noina lay nei cha koi C class tani ko B class na mo koi gi mo middle class family hai ta ne ko A class na koi as officer IPS hina A top kangu antani ba C ams. But the question is, nang na laiba station nang karma do no yengo. Ko nang become do lor nang makhaje nang future je nang kai tong you know what do you really want? Do you really want it to become something which you have freedom, let's say entrepreneur, business owners, or if you really wanted to get let's say government ki job ma ado government ki job chang ma tam nang phasana nang khona da ba roi ko adegi competitive exam ma nang thaning targadi you have to be prepared. Ado khani khaloi khangde ko adugi mohutta ko for me
hujik nangna bcom ko akhoi gi ju hujik intern khoi ju graduation ko ma ju bca loi the ma ju hujik akhoi da muk lai sne ba ado ai advice is simple ko nangna pamjai poto karino do hana ibiro adugi matungina aina hena hai targa dine yamna phajani ado ai nangna hujik bcom mi satrani ko ai kari advice pio na haido ado asi bcom ji lor nang kai tongning you know I'm asking to you adi makhapo na ai haidar ke okay sudam na haise sir current account hangsi kram ba hangba yabano khara habiu please okay current account ma hangba matam dana hujikti na khwaidagi khoina maru oiba point hai targadi nang hana gst ma hana register tawdaba yaroiba sudam ko gst ma register toro udyam natra shop license ham paro then only ko you can go to the nationalized bank a private bank they hire ko I've experienced lots of things a access bank ta a current account hang me business ki hdfc hang me paisa da yam ka e haba adigi na minimum balance na yam na kano to uni go yam chawi go adu khoigi nationalized bank me am sida moina hujik account hangi se for around about like kano lupa lising ani chonga ko lising manga gi manung sida nang phajana hangba ya ni ba ko go for Bank of Baroda go for Canara Bank aduga SBI is a paudi am pay ado customer support kitang wa bani ko ado ato point to view okay Santos ko ai WordPress hai do that's khoina website sinabada khoina plugin na makhak sinai ko ai loi tai adu di free da takpani nang YouTube te ngo ko aina WordPress sinarga ko aina website ama kamain sai na how to build a website in just 6 steps na ai website ai YouTube ki channel da chango Thokchom Surmangol Singh na nang thiro ko adu da thani gi video yorong mani adu tammu nang adum hairani ko aduga nang nai nak tala ga na kemta haitena chatkiba adune don't expect that ko I will transform you okay मैम को ngasi मैम खोगी लाइव से मैम लोसलसी मैम ना सिदे द जॉइन तो बिरक्तना को nghatang khoi wari watai sanap se I feel so proud ko as a Manipur moina ko yam nuai so thank you everyone sir sida last question am tang khom ge justice size na haije sir website semage pot sales toba haisina kamaina no sales to do se okay website samatam da khoina icham chamna ko brochure gi type ta sabam lei e-commerce ki website na khoi Amazon na sare se Amazon gi websites maina sidai nang pochai hapjalak tro Amazon gi store am changmo ta nang pochai myam habak tro adumain tawdana nangi su website am sara kanda any product ama photo do namaga hakpat karga payment gateway am hapaga yon be yai ko yantarba aduna website ta makhal yam lei ko dynamic haiba static haiba e-commerce haiba ko nangna pamjaiba nangi business to gi model du gi matungina website je saga dawneba dado husgi matamda website ki matang nei kanom harmge e-commerce ki website sage haitari go for Shopify nangna pesa leitre dana plugin nam harmge WooCommerce na sino ko sisna nangi e-commerce ki website yam nan na sabe yani adu icham chamna website am sage hatari page manga gumba ko home ne about ne contact ne services ne adigi sigumba sage hargana dynamic website charo ko adigi static website sage haitargadi akhoi icham chamba one page website ko that's it adu husgi matam da website na pesa ta loi ko kaina pesa ta lakani myam na khangna do khoi kya hena ge funnel ko you need to make a funnel. Okay, Toicha Khambam ko. Good night, sir. Stay healthy. Of course. Thank you, ma'am. Ko. Ngasi di, ma'am. Kainersi ko. Matangi Sunday da muk, ma'am. Live da. Any question live da. Instagram da, ma'am. DM to birakera. Degi akhoi any comment da pibiro. So thank you everyone, and I'll see you losamada. Thank you, sir. New subscriber ko. Receiver. Norembam ko. Receibalan haidawa. Recibala haidawa. Recibala ko. Norembam. Thank you.
ꯃꯌꯥꯝ follow ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ follow ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ thank you Premchan Chongtham ko thank you very much ko thagatjari mayam ko khurumjari mayam take care good night